Pamirsa Krama Desa Adat Taro Kaje, Desa Taro Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, sampun metaki-taki ring sejeroning nyangre Pujawali Kayangan Jagat Pura Agung Gunung Raung. Bendesa Adat Taro Kaje Inyoman Tunjung, mau sang Pujawali warsane mangken pacang memargi salami petang rahina. Pujawali warsane mangkin, kekawiten Raina Budak Kliwon Ugu tanggal 6 Agustus melarapan antuk ngemargiang nuwur ide betara ring samian swawidangan desa adat. Raris puncak karya kemargiang ring galah wenginyane. Upacara sampun kekawiten antuk wawalungan sumepon Ugu, kelanturang melasti kepura sangyang rahu, ring Raina Anggara wagi wugu, turmaning puncak karya kemargiang Budak Kliwon Ugu ring tanggal 6 Agustus. Edan selanturnya nih, penganyaran miwah nyinep kekawiten ring Rahina Wrespati Umanis Ugu kantos sanes carepon Ugu, bendesa Inyoman Tunjung wadarang, samian pula pali upacara sampun kesiagayang sili tunggil nyane, antuk ngemargiang metegan-teganan. Pura Agung Gunung Raung sili tunggil pura kayangan jagat, antuk keperluan indik pemargan Maharsi Markandia ring Gunung Raung, raris kewangun pelinggi Pura Agung Gunung Raung. Medasar kewentenan inucap, kantos mangkin pekilitan Bali miwa Jawa kantun side kesaksiang sekadi pengerau umat, serati miwa pemangku saking Pura Giri Mulia Agung, Glen More, Banyuwangi sani ngemargiang nangkilan miwa Tirta Yatra ke Ketaro. Sili tunggil tokoh masyarakat Wayan Gede Ardika Mawasang, wenten tigang dasa kali desa adat ring wawidangan Munduk Raung Jawa Timur, sani taler ngerembo utawi nyokong ring sajeroning pemargi Pujawali Pura Agung Gunung Raung. Desa-desa inucap antuk megiliran, ngaturang upekara miwah wawalen, pina ke Cina bakti sangkaning seh pasucan ide betara, Pujawali Pura Agung Gunung Raung, tios nincapang nilai leluhur sepisanan pina ke jalanan, nincapang ke rumah ketan Krama Bali miwah Jawa, ngelintangin tetamian kepurwan sane leluhur. Hendra Bali TV.